Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke United Democratic Party mau kerwat circle haga arpu santarik ubnai kela lingkot arjar arpu ar. Kalapan scam ni kinongkit kam bapura jong ke parti naga benta ke samoi trekam arajar arpo hadu arajar arpu lai kum si benta man pen klan shushu ya ke jing trekam jong ke parti hapo ke mau kerwat constituency. Ya kinongkit kam batmai lapan scam da presiden jong ke United Democratic Party South West Khasi Hills District uba Pius Marwan harengkat ke jingedan lang jong MLA ke UDP uba Kermen Shilla lembat kipat ba nong kersan jong ke parti uba Pius hagani gasngi ula play pat ba ya ke office trekam jong ke UDP mau kerwat circle naga benta ban pentelun kambha susu ya ki kam jong ke parti kum ke jing pen krek ya ke election ar hajar ar pulai na kalian dengar hagani gasngi atusan trik benai ba mikong ajar apuai ada ajar apuar nah pernah buat ngala play ya ke office UDP ranikor mau korwat circle hak ni kasih atusan tarik benai ber nikong arjar athuat da kamensim kabas ngokemen bat hajok kaporu bangakit bok kit rem na kamta kinong ilam jong ka circle UDP po mau kerwat lengba kajingla kajong pi kajing tre kajong pi bangilayo ben form ya kinong ilam benjit ya kinong ilam te hak ni kapor ngapen benah ba hak ni singi ba ngila ngalapan scam na kamta katem kaba license na kamta ka circle mokrwat kulesh go ne magaliang jongi hagling korkum to parti ngidap de jing sukumen ke bakrau aba gini ki ramba ki o bane dorang bagi ban pensingai ni ni suthu wara kene ko por ke bae ni ile bane dorang bagi hagling ko nai kubulai kepang ni sar pius dia lembaga yang syukir ke dengi bagi layo ban perlong dia gede gasgi ba berkemen ni la bun bersih la slam ni la kemel ti gede gaban ini ban play gede ko face party ni hore adin ke to gede por isem la ban play hore mentang layo ban play ni skam gede lembaga yang syukir ke dengi bagi ai kubulai na sesi ni minister padang pura tinggi layo ban wan lang bagi wan pecngai na bagi ni Ingis kam lembaga jinguan kerja besar, nagalir juga kita kita juga parti di senang laban, berkelai susu ke parti yang desa kemana. Maka mau kerja circle, layo yaki member, iba biang mengurutan menteri, yaki parti UDP. Dengan congratulate yaki baru yaki members, but kamta me yaki nuki nyinggu ke office, berteman juga parti UDP. Congratulations to all of you. Ingis kam bagani ke building, kani ke office jumi. Country kam ke kambha na benta jong pai ba jong ni thai an ai ki thai service ki best nang ba pai ba na jong ni thai ki tip ba party UDP ka don lang rangkar ba pai ba khamtam ki kup chilian ki sem chilian ki bedon ki jing don kam jong party engage campaign ai ki service ki ba bhata me nang ba ni don ki nu ki jing sha kun tho ka no na ki pai ba ta ni na don chikte ar ten ban pusneu Anjing ide bat kali kesini ke Jepang. Nasyukwa pun orang kata ni member. But yang baru kita iba kita iron lang kita sini. Ba abang ila sim je kekam. Bateri kum ki member bateri na bentang ke kekam. Bangila note ban sim bo. Ni ide ban note ban keren je kecing sisa. Nomor bunsen kerja ba kamtam sutai jonga rumah kerja ayu ba kibriu. Kibai yo candidate dan yo MLA. Ting kita hodu apro lai pemut ki syong kumne. Tang we ba opposinga. Uta Ukraine oh ma kermen boleh kumta. Ande kita kibai pat jangan ki syong silent. Teka silent jo ki kemut bekiru ki
lokisi day king dia kata kecil keren jong tahu ba opos ni ha kajingnya janti ha kajingnya lam ya ka parti kamdei ka basuk ngangai bau presiden sekretari bat kinong yalam baro kumno ban penklan ya ka parti kamdei ka basuk kumno banyaju banyajan bat ki pojba kamdei ka basuk wat ngi baladon unomi khmat mo ngidon ngadon hantai po ranikor hendrei nyempat ong bangiru ngila biang nadong sedong bangin dong kam mentresu niat dong kam banyajan bat ki pojba bat kumju na kaliang kajong pi kam tam pi lei ngidon i ba medar mo iwe irulong ba kumbala pensko mene ba ila pelut ya kapor ndai tang ya kaporu wat ya kapor ban penklan ya kapati hapo kamo kruat te lengba kajing trei kajong pi lengba kajing pensutiet kajong pi haki kendong haki kenserot habaro lese kisnong kiba hap hapo ka konsumsi kajong pi ting ngi ba bat ndai ketang kajing i bat nak liang iwe rupa yang bala ngila trei bat ngila sedang benle ya kikam na kampa beryajan bat ki pejba te na kaliang kajonga hakre kapor nasukwa bat kentu ba ngiron kam ya kajing trei kam lang jong baro kinong kit kam rengkat bat kinong kersian jong ka parti naman ngi soto haba penklannya ka parti kamsyong tanghau presiden kamsyong tanghau sekretari kamsyong tang hakikatu kaningut ngihap banyatri lang ngihap badon kajingnya ajumut lang kajingnya syane lang kajingnya sya lang naman hakikam haba yadai bat ki pejba bon ki jing tenju kiba ngia tengku bon ki kiba ngihap banyasya klem kajing yasya lese kalong kabae yangi banyadai bat pejba bat kumno bangin poi syakatong tinga ngai bana kaliang kajung pi piadon baro ngai iya kadur khmat ki nongilam ki jungi ngi ba ki dur khmat kajung pi ki la long sya ki briu ki barangba lese khamyar kajingbut kajing perkhat na kamta ki mo na kamta ki kajing ai jingmut kajunga hoat ya kata ngimla hi benlen ba penklan ya ka parti ni don kam ya kandidat lese tang kinong ilam kalong kabae ngimla belen ya kata kadai kajing sisha hendrei na kaliang ka parti ngila dep banyak keren habaya dei bat kamo kurwat bangin pendep swa ban scam ya kinong kit kam enda ngila de scam ya kinong kit kam ngangai ba kinong elam jong ka circle kinle la ka jong ka bentah na kamta kakam habaya dei bat kandidat hoy na kaliang kajungi ka district ru niya trilang na kaliang ka central body ru niya trilang na marba katkong ka rule hi jong ka party ka final decision habaya dei badu kandidat kadai ka central body ka jingrai ka bakadu na kaliang ka circle kan pha sya district bat na kaliang gajungi ka district ngin pha sya ka central handrei ngimdu jingkerman ngan ong ye pi hang ni ba na kaliang ka party ka jungi da ka basyai ba hau neu arjar arpulai ba ka UDP kanya le baik na po mau kurwat konstitusi kumbang aban biang sisin ya ka kandidat ngin sapai ha kini kisngi kipor mo mal kamdei bagi ong lakar ki palat ndrei nginang don ya kapor te ngansara
ya kini kimat barok kijing yang keren na kamta ki kijinon kam hapo central body khanang ba na kaliang kajung kiru kan sa ai sisu ya ka direction ka ba kam khamba kumno bangin le nang ni sakmat benpli ya ka office berhakaju ka por nilayo benpen scam ya kinong kitkam te na kaliang kajung a hoj bun sin kumbalai thu iwe rong ba mane ba ngila pen na kaliang kijuki kila pen kre na do kisne kisnem kipor kibaladep ndrei bangin siamno ya kapor lengba ka jinglong jingman jong ka le ka perthai le singim yo banya lum banyalang te kasimno yangi kapor ben pen scam ben hajo kapor ben pli ya kene ka office te menta kasngi ilala shisha ben pendep ya artli kikam kiba he lese nomor ngiyo shisha ben pli ya ka office nomor lengba ngangit scam lengba ka jingdon jong ka office ka parti ke jungi kanang la banyak keren ya ke jingdon kam kumno ben penklan ya ka parti hangne hapo mau kurwat konstitusi ti kumju bangilayo sendon ben pen scam ya kinong kitkam jong katem laisnem bengi situru lengba ki jingdon jong kinong kitkam nginsa la ben penklan ya ka parti ke jungi na kalian ka jungi ka parti UDP pokoknya yang dua bayi beka distrik Mokorwat tinggi layo men scam ya ka UDP Mokorwat Circle te hakne kapor ba ina keren syahi kemat ka circle ba na kaya kajungi ka parti UDP hau news number 1 mo hau ajar pulai te ina long ki bala kre but ndai tam bala kre ba in penyang baik na po Mokorwat konstitusi te juga por ngokwa ben pensai apa ya dei baka RDA mo ya du menta hoy ngidang ya trilangi apo kastet andre apa ya dei bat ki konsumsi te ngila ada kebasai ba ni don hi kejnya berkat ba na kali kejungi ini ya baik ki kam apa mo ki konsumsi kila kloy ben kre yo kan dia te kaptam ya ka Mokorwat na kalian kajungi da kebasai ba ila kre ba na kalian ka parti UDP bangin ya le baik na po ha haunus nam aku